Muraho neza, mwiriwe neza, muri amahoro, mukomeze mugire nyine uwo mutuzo. Njye nitwereke Imana ishimwe, ni umwanya w'amakuru. Uratwihanganira gato kuko ijwi ntabwo rimeze neza nk'ibisanzwe. Risa nk'iryasarayemo ukuntu, ariko ni amakuru yari buze kubageraho rwose mu buryo bwiza kandi butosoye nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku makuru avugwa mu Rwanda, avugwa mu karere, ariko kandi twibande cyane kuri amakuru avugwa hano iwacu, ariko kandi nanone turi buze kugaruka kuri guverinoma y'u Rwanda yamaze kumara impungenge abaturage batanyuzwe n'imisanzu mishya ya mituweli. Ibyo ngibyo rwose turi buze kuba tubigarukaho muri aya makuru, ariko kandi tubibutse yuko turababwira icyo u Rwanda rwavuze mu kugaragaza ko ku bitero bya Irani, ariko kandi nanone turababwira yuko mu by'ukuri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uruntu rukomeje kuzamuka nyuma yo kugerageza kwicwa kwa First Lady wo mu gihugu cya Kongo. Munyemerere duhere ku makuru avuga ko u Rwanda rwamaze kugaragaza aho ruhagaze ku bitero bya Irani ndetse na Amerika. U Rwanda rwagaragaje ko ibitero by'ubushotoranyi Irani ikomeje kugaba ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bikwiriye guhagarara, ubusugire bw'igihugu bukubahwa kandi abasivili n'ibikorwa remezo byabo bikabungabungwa. Ni icyemezo u Rwanda rwatangaje ku ya 25 Werurwe mwaka wa 2026 i Geneve mu Busuwisi, ubwo akanama k'uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye kaganiraga ku mwanzuro wo kwamagana ibikorwa by'ubushotoranyi byatangijwe na Irani ku bihugu birimo Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite ndetse na Jordania. Iran ishinjwa gushotora ibi bihugu kuko ku ya 28 Gashyantare 2026 ubwo yatangiraga kugabwaho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel mu kwihimura, nayo yatangiye kugaba ibitero kuri ibi bihugu. Iran yarashe kuri ibi bihugu ituranye nabyo mu burasirazuba bwo hagati, bishinja gukorana nabo burengerazuba bw'isi ndetse no mu gucumbikira ibigo by'igisirikare cy'Abanyamerika. Ni ibitero byibasiye ibikorwa remezo by'abasivile birimo amahoteli, ibigo n'ibibuga by'indege. Irani kandi ishinjwa ubushotoranyi hashingiwe ku cyemezo yafashe cyo gufunga inzira ya Hormuz inyuzwamo ibihumbi 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi. Ni icyemezo gikomeje kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi. Ubwo hatorwaga uyu mwanzuro wo kwamagana ibikorwa bya Irani, u Rwanda rwagaragaje ko rushyigikiye umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi no mu mashami ya Loni ari i Geneve, Edmond Tubanambazi, yagaragaje ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati. Ati u Rwanda ruhangayikishijwe n'uburyo ibintu bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati. Twongeye gushimangira ko kurinda abasivile n'ibikorwa remezo bya gisivile ndetse no kubaha ubusugire bw'ibihugu byose ari inshingano z'ibanze hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Yakomeje avuga ko hashingiwe kuri ibi u Rwanda rushyigikiye umwanzuro wo kwamagana ibikorwa by'ubushotoranyi bya Irani. Ati hashingiwe kuri ibi u Rwanda rushyigikiye umwanzuro wagejejwe kuri aka kanama kuko ushimangira aya mahame y'ingenzi. Dushimangira ko ishyirwa mu bikorwa ryawo rikwiriye kugira uruhare mu guhosha amakimbirane ndetse n'imbaraga zikomeje gushyirwa mu bijyanye n'agahinge no gushaka amahoro arambye bikwiriye gushyirwa imbere n'impande zose zirebwa n'iki kibazo. Edmond Tubanambazi yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ko imirwano ihagarara ndetse inzira zo mu nyanja zifashishwa mu bucuruzi zigafungurwa. Ati u Rwanda rushyigikiye ko habaho guhagarika imirwano by'aka kanya, guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse hagafatwa ingamba zihuse zigamije kurinda abaturage b'abasivile no kubungabunga ibikorwa remezo by'ingenzi, kwimakaza umutekano ku bikorwa remezo by'ubukungu ndetse n'inzira z'ingenzi zo mu mazi. Yagaragaje ko hakwiriye gushyirwa imbaraga inzira za diplomasi mu gukemura ibibazo ibihugu bikomeje kwibasirwa na Irani muri ibi bitero byiganjemo
abafatanyabikorwa b'u Rwanda nka Qatar ikorana n'u Rwanda mu nzego zitandukanye zirimo ubwikorezi bwo mu kirere, ndetse biteganyijwe ko iki gihugu kiri kugira uruhare mu iyubakwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kizaba kiri i Bugesera kizagura imigabane mu Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika Zunze Ubumwe z'Abarabu zikorana cyane n'u Rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi, cyane ko iri mu bihugu byoherezwamo ibicuruzwa byinshi by'u Rwanda. Uyu mubano mwiza kandi u Rwanda rufitanye na Jordania. Mu mwaka wa 2024 leta y'u Rwanda n'ubwami bwa Jordania byashyize umukono ku masezerano y'ubutwererane mu nzego zirimo ubuhinzi, ubukungu, ubucuruzi ndetse n'ajyanye n'ibindi byose bijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi. Ni amasezerano yashyizweho umukono ku wa 7 Mutarama 2024 mu muhango wakurikiranweho n'umwami Abdallah wa kabiri ibn al-Hussein wa Jordania wari mu ruzinduko mu Rwanda, ndetse na Perezida Paul Kagame. Ayo masezerano yiyongereye ku yandi mu bihugu byombi byari bisanzwe bifitanye, ari majyanye no guhana ibitekerezo mu bya politike agamije gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, ubukerarugendo yewe n'ubuhinzi. Muri Mutarama 2026 kandi u Rwanda na Oman byagiranye amasezerano 4 y'imikoranire mu nzego zitandukanye, cyane cyane ibijyanye n'ubwikorezi n'ikoranabuhanga. Muri ayo masezerano harimo n'ay'imikoranire mu bijyanye n'ibyambu by'ubutaka n'ubwikorezi bw'ibicuruzwa, aho byombi bizungukira mu bikorwa bigamije guteza imbere urwo rwego. Andi masezerano yasinwe n'ajyanye n'ububiko bwagutse bw'amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga ndetse n'imishinga ijyanye n'ubwenge bw'ubukorano. Ibihugu byombi bizakorana mu kubaka ubumenyi, kubusangizanya no gushyiraho ingamba n'amategeko agamije kuzamura urwo rwego rw'ikoranabuhanga hagati yabyo. Hasinwe kandi amasezerano ajyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho sosiyete ikorera mu gihugu cya Oman Air izatangira gukorera ingendo zayo i Kigali muri Kamena uyu mwaka. Oman Air izajya igirira i Kigali ingendo 2 mu cyumweru kandi nta handi ibanje guhagarara. Yewe ngayo nguko ku byo u Rwanda ruvuga kuri iyi ntambara. Hanyuma rero Guverinoma y'u Rwanda yamaze kumara impungenge ku bakoresha mituweli. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yatangaje ko amavugurura yakozwe ku mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mituweli atagamije gushyira umutwaro uremereye ku baturage. Yizeza ko abafite ibibazo bazegerwa abafashwe. Yabigarutseho ubwo yari mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi, avuga ko ku bikorwa bya guverinoma bigamije kwita ku muturage. Minisitiri Dr Nsengiyumva yasobanuye ko mu rwego rwo kubakira ubushobozi ubwisungane mu kwivuza hongerewe umusanzu umuturage yatangaga. Ati mituweli yatumye abanyarwanda benshi batinyuka kujya kwa muganga hakiri kare. Turishimira ko abanyarwanda bagera kuri 88% bari muri ubu bwishingizi. Iyi gahunda yatangiye ku muturage asabwa gutanga inote y'igihumbi mu mwaka wa 2011, aza kuzamurwa ashyirwa ku bihumbi 3, ariko inkuru igezweho nuko yongeye kuzamurwa. Abo ku rwego rwa mbere bishyurirwa na leta 100%, abo ku rwa kabiri bishyura ibihumbi 3, abo ku rwa gatatu bishyura ibihumbi 5, abo ku rwa kane bishyura ibihumbi 8, naho abo ku rwa gatanu bo bakishyura ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Hashingiwe kandi kuri systeme imibereho, bigaragara ko leta yishyurira abadafite ubushobozi bangana na 6.89%. Abazajya batanga ibihumbi 3 leta ikabatangira igihumbi, bangana na 23%. Abishyura ibihumbi 5 barenga 35%, bazajya batanga ibihumbi 8 bangana na 26%, mu gihe abatanga ibihumbi 20 bangana n'8%. Dr Nsengiyumva yasobanuye ko ku ndwara zisanzwe zishingirwa harongewemo izisanzwe zibasira abanyarwanda nka kanseri, gusimbuza impyiko, kubaga umutima, kubaga amagufwa n'umugongo, guhabwa insimburangingo n'inyunganirangingo ndetse n'urutonde rw'imiti byazamuye ikiguzi cy'ubwishingizi. Yagaragaje kandi ko kuva ku myaka 10 ishize amafaranga ikigega cya mituweli
cyakoreshaga yikubye inshuro zirenga ebyiri ayo yavuye kuri miliyari 39 mu mwaka wa 2015-2016 agera kuri miliyari 98 mu mwaka wa 2024-2025. Yakomeje kandi agira ati twese nk'abanyarwanda ubuzima bwacu nitwe bureba kuko tuzi neza ko akimuhana kaza imvura ihise. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yasobanuye ko kwiyongera kw'amafaranga ya mituweli bitagamije gushyira umutwaro uremereye ku baturage, yizeza ko abafite ibibazo bazegererwa bafashwe. Ati ntabwo agamije gushyirwaho umutwaro uremereye ku baturage, ahubwo agamije gutuma iyi gahunda irushaho gukora neza mu buryo buhamye kandi burambye mu nyungu za buri wese. Yavuze ko nk'umurwayi w'impyiko ukenera serivisi ya dialyse inshuro 3 buri cyumweru aba asabwa kuyikoresha nibura inshuro 156 ku mwaka. Uyu murwayi adafite ubwishingizi yasabwa kwishyura miliyoni 9,419 n'amafaranga 908 ku mwaka. Ariko iyo uyifite yakwishyura 10% ibihumbi 941 n'ibihumbi 990 gusa ku mwaka. Nubwo hari inyungu nyinshi, Minisitiri Dr Nsengiyumva yanagaragaje ko nyuma y'uko ubu buryo bwo gutanga imisanzu mishya batangajwe, hari abagaragaye bavuga ko batasobanukiwe uburyo byakozwemo n'abavugaga ko baciwe amafaranga menshi ibijyanye n'ubushobozi. Ati ndagira ngo mbamare impungenge rwose ko kugena aya mafaranga no gushyira abaturage mu byiciro byakoranwe ubushishozi kandi bikorerwa ku bufatanye bw'inzego zitandukanye. Kandi koko nyakubahwa Perezida wa Repubulika twibukije ku wa mbere tuzakomeza kwegera abaturage no kubakemurira ibibazo bafite. Ubwo Perezida yaganiraga n'abayisilamu kwa 25 Werurwe 2026, ikibazo cya mituweli mu byo yabajijwe kandi yijije abaturage ko hagaragayemo amakosa bigomba gukosorwa. Aya mavugururwa ku mitangire n'umusanzu muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza yitezweho kandi kuzamura umusanzu w'abanyamuryango ukagera kuri miliyari hafi 70 mu mwaka wa 2026-2027 bingana na 48 by'amafaranga akenewe. Guverinoma nayo izakomeza kuganira n'abaturage kunganira abaturage itanga 52% asigaye kugira ngo ikigega cy'ubwishingizi kibone ingengo y'imari gikeneye. Ku bijyanye n'uburyo bw'imyishyurire, igihe umunyamuryango ahawe serivisi z'ubuvuzi, umunyamuryango azajya yishyura inyunganirabwishyu igihe cyose ahawe ubuvuzi bungana na 200% y'amanyarwanda ku rwego rw'ikigo nderabuzima n'urw'ivuriro ry'ibanze, ndetse azajya nishyura 10% y'ikiguzi cy'ubuvuzi ku rwego rw'ibitaro. Depite Mukabunani Christine yerekanye ko kuba umusanzu warazamutse byari bikwiye kujyana no kuba abafite ubwishingizi bwa mituweli bwakwemererwa kwivuriza cyangwa gushaka imiti ku mavuriro yigenga. Njyeweho nitwa Eric Manishimwe, amakuru yo nakagaruka, amakuru yo nazajya agaruka umunsi ku munsi, isaha ku isaha, kandi ntabwo muzajya tuborana. Eric Manishimwe, Fly TV Rwanda, rukundo ni rwinshi kurimo.